Kullet ko sato porbo eko podoete tepon podo marang dunubre Stipan a unudub jagar neleka hubayan canap marang uter diurido Stipan e kuliki iye ama abirodore niku apoti tentia akodo sarigiaci ente Stipan kajiet kuwa anya a disumren jiuti hagako ondo o apukolikan marangko anya a kaji ayumepe abu sideren munu apu Abraham do Haran disumre basalen ayarte a Mesopotamia disumre taiken imitere manarang ni isordo a taare nel ichiyene ondo o Abraham kaje iye am ama a disum ondo o ama a haga kupulko page tuite an udubem disum te senome inamente a koldieren kuwa a disum bagia tuite Haran disumre basayana aya a apu go iyan canapte isor a haranete ol aguki ite ape na abasakan nen disumte ayar aguli iye mendo en imitengre a tanyeleka isor jan oteyo ka imaiye katatigan imineng hasa jaket ka emli iye mendo imitere Abraham a honganako kako jonom lenrio am ondo ama a bongsoren honganako nen disumeng imapia mente isor a kaji kararli taikena ondo isor neleka o kajili iye ama a bongsoren hoko ita aku wa disumre ka upurumeken bidesi hoko likako basana ondo o inku inpare kiring sideken dasiko likako taine ondo o intaaren hoko inku upunso sirmejong sasatiko imakuwa ondo o isor nelika kajilida ama a bongsoren honganako kiring sideken dasiko likate sebakotan jatiren hokony sajakuwa ondo o canapte ama a honganako disumete o liante an imapia menteng kaji kiriaket nen disumre an koseba salanye isor Abraham loo nelekan kaji baike canap entonol sid niyam ria chin lekate aya a waren soben kuwako hat ira ayatia a dostor mana tinggal lagi ana cuy imaiye inamente Abraham aya a honset Ishak jonomian irilma musingre hat ira aki iye encanapte Ishak aya a honse Jakob jonomian irilma re hat ira aki iye enlikage Jakobo aya a gelbaro honset ko hat ira aket kuwa inkuge Israel ren kuwa a gelbaro bongsoren mono apuko ko hubayana Jakoba a honset kodo aku a undite Joseph ko erela ite a kiring sideken dasileka misor disumre ko akaring ki iye mendo isor Joseph lo ote taikena ondo o a samanangket soben duku ko ete hardu uki iye ondo o isor ge a misor disumren raja
paro e nepel re daya olo o namele kane e ondo o sinya somja ho e baiki iye ente paro raja do Misor disum re ondo o aya a owa aduer gotaria a gusien leka e baiki iye niya canapte Misor ondo o kinan ria a gota disum re ringe akal oyana ente esu marang dukku muskil betayana ondo o abu e monuren apuko kinan disum re joma akako nam keda ente Misor disum re joma a namo otana mente ayum kete Jakub aya a honerel ko abu e mono apuko ge Misor disum te e kulket kuwa ako en imiteng re ungkulute Misor disum te ko sen onyana en imiteng re Josepa a baute te ko kako urum ki iye mendo ako ondo mise joma ako ko kiringa lagi senlen re Joseph aya a baute te ko taare e aya aria a udup kate e urum iciyene ondo o ente Misor disum ria a Pharo raja Joseph a o aren korea ai adakeda en canapte Joseph aya a apute Jakub ondo aya a o aren ko so ben Misor disum re a eta ate e agu huju ko lagi ho ko e kulket kuwa ako soben re ape hisigel moe ho lekako taikena ente Jakub Misor disum te sen oyana ondo o inta arege a e ondo o abu e bongsoren mono apudoko go iyana ondo o ako a mola homo kodo kinan disum ria Shekem bajar teko it ruwe keda ondo Abraham hamora ahon herel kota ahete ciminang taka ko emkate e kiring let tupa hueng reko tupaket kuwa any ama ahon gana ko Misor disumete ol aguke kote kinan disumein ima kuwa mente Isor Abraham taare e kaji karar letia a kaji do pureo atia adin japayan re Misor disum re taiken abu e hokodo esupure eko sangi antalina in canapte Joseph ria ka adanteni ita amido raja Misor disum ria sason chalawni lika e dubiana a e abu e hokolo ote esu cuturge e seseniana ondo o akuwa a nama jonomakan honko go echaba uter oka mente uwa aete bahar pare urle ol ira a ichike kote abu e mono apuko esupure e sasati let kuwa en dipileng re Musa jonom lena ondo o a e esu cera hone e taikena aya a inga apoking ini ape chando ujong aya a apu uwa are hapateking joton harali iye canap do kako uku dayente a e uwa ateking ol atom ki iye en imite Pharua a honte ira ini itki ite aya a nijora a hon likage e joton marangki iye Musa Misor disum ren kuwa a sinya sobena a etokeda ondo o aya a kaji jagare inaete soben paitire esupi an ho e taikena a e barisi sirme hobalen imite Musa do Misor disum ren kota are kiring sidaken dasiko likako taiken aya a jati kiliren Israel ren kolo o nepel lagi
monre e ulu sanangiana ondo inta ai senoyan re Israel ren ho chitan re Misor disum ren mido ho sasati tene e nelki iye ente Musa Israel ren ho pare e juliyante a e sasati ten Misor ren ho go eki ite e hal ruwe ki iye aya a en paiti likate Isor anya a tite anya a jati kiliren ho ko Misor disum ren ko ta aite ra ol kuwa mente ko atkareka mente Musa ulu ulida mendo ako enlika kako atkar kida canak musing musado baro Israel hoking tapam ruputene e nelker kinge a e sulahure te kinge mente ulu ukete e kajiet kinge ate hoking abendo dirang haga cina aria aben re opota lagit ben sanango otana mendo tamiten hodo Musa udur atom taite kaje iye okoe amdo ale citan re sasone ne ondo o bicer ne baiket mia hola Misoren hom go eki ilika anyo cina a go inti am namtana nen kaji ayum kedre Musa esui boroket te Midian disumte e niriana ondo o inpare ka upurum holika e basayana inta arege e andiyene ondo o aya a barie kuahon king jonom lena ente Musa Midian re e taiken re barisi sirme paramian canap musing a e Sinai buru japa a gitil tandi disum re minai re Ishor ta aite mido sirme dutu julten pudet ria sengelete Musa ta are e nel sodoriana ina nelkette Musa dandarayana ondo bugin no likate nele lagi de e japayan re Probu e kaji alange e ayom kida ain ama amunu apuko Abraham Ishak ondo o Jacob teko seba salaitan isorge tanain ina ayom kate Musa borote heker tekero otante me rakabe lagi do ka e borsa kida in canap te Probu aeta are e kaje kida ama a kataete karpa tudeme am tinggueken ta ado parci jagatana Misor disumre minaaten anya a hokore huba otan sasatiko sarite anyen nelakada ain ako a ra asaring ayumekede ondo o inku hardu uke kote inta aete or ruwe ko lagideng andu huju ekene inamente ila na ado huju me ondo amice ain amdo Misor disum ten kul ruwe mia okoe amdo ale citan re sasone ni ondo o bicer ni baitet mia mente ko kajikete Israel ren ko doya kundem ket ni Musa do niege mendo Isor do nen Musa ge julten pudet re ini ite ere nel ichilen sirme dutu likate inku citan re raha joy lagi ondo inku duu ol ruwe ko lagi inku tae kulki iye nen Musa ge Misor disum re ondo o ara a somdor re ondo o barisi sirme jong jaket gitil pi tandi kore tangan tataka ondo o akatanda paitiko paitikete Misor disumete e
ayar ot let kowa ondo onen mosage Israel hoko nelekai kajilet kowa Ishor apia hagako talai tege ain lekane mido kaji udu ayar ne ape taate kuliye gitilpi tandire Israel hoko hundilen re nen mosado akolo ote taikena ini abu munu apukolo taikena ondo Sinai burure aelo ote jagartan sirme dutu ondo hoko talare tala barani taikena ondo ini ido jibon imakotan Ishora kurang kajiko atangkette abu tere jagar kida mendo abu munu apuko manatinge lagi kako sanangiyante kako atangki ondo aku mon ontordo ondo mise misor disumpete orbiur ruweyana ente ako mosa abaute haron ko kaje itu kale adana misor disumete ayar olet bu mosari chikana ubayana inamente alia isor leka tain ke mente alle lagi murtu ko baime ente inku abu sesen horareko ayar ibue ente ako miu umere mido murtu ko baikette en murtu tere dahe ko rakap kida ondo aku tiite bayeken murture rasa rasiken ko ungkulu kida inamente Ishor ako duya kondam ket kote rimil ren chando ipil ko sebasara lagit abage ira atat kuwa Ishor kaji udu ayar kuwa kitebre Ishor kajiletia neleka olakana ape Israel ren hoko gitilpi tandire barisi sirmejong jaket ape do Cina anya lagit ge ente jontu kope go eket kuwa ondo dahe dope rakap lida kage mendo ape do mol kuwa murturia tumbu ondo apia bonga repana ipilge sebasarai lagi apia taranre go oki tepe honor biur keda inamente apeman ko ain babil disumria tor param disumre tolakanteng kul ira apia Stepan ondoge kajit kuwa abu monuren apuko gitilpi tandikoreko taikendre Ishor akolo mina mente gawa saki emecin leka taiken gawa sakiria tumbu booket teko honor lena Ishor mosal jagar kedre am nelket lekage bai mente Ishor aeta kaje inamente en lekage mosa ina do bai kida esusir me tanab abu munu apuko en sebasara tumbu aku munu apuko ta aeteko nam kida ondo jio soyo inku inta ate ayar agulet kore ako en tumbu akolo oteko ago torsa kida Ishor do ninta basae taiken ita jatiren ko abu munu apuko samanang ta aete har ol ira aket kuwa ondo abu munu apuko inku desum aidari likateko itket imitangre ako en tumbu nen disum teko ago kida Daudu raja nen disum sasonlet imite jong jaket en tumbu do
ninta arege taikena nen Daudu raja do Ishora a daya dinga e namke taikena ondo a e Jakub sebasara let Ishor lagi miet basa ua a bai cien me mente Ishor ta are e binte keda mendo Daudu a hunte erel Solomon raja ge Ishor lagitte miet basan ua ado e bai keda en rioge soben koete marang uterni Ishor do hoko a tite ko baite ua are do ka e basana Ishor kajile tia ado aya kaji ayar udup ni nel ka e kaji tene Prabhu do e menetana sirme disum do anya raja gadi ondo ote disum do anya kata talka e me gandutene enre do ape ain lagi cilikelikan wa ape baye ondo okon taare ain jiron taet do bawa nen sobina ado anya a tiige kah ente sirjon tada he kere e montan hoko ape do mon ontore ondo o ayumeti are go e kalakan lekan hoko tanape ape soben api amono apoko lekage soben imite parcirua ka manatingi tante ini ipe kotongi tene Ishor akaji udup ayarken ho mutit ko api amono apoko ko sasatelet kuwa cari dorong ge paiti tene I masido e huju tene mente kaji udup ayarlet Ishor ahoko akodoko go eket kuwa na adoni masih huju yenre ape ini cakat ki itepe go e ichiki iye Ishor aya a ain ko sirme dutu ko horate api amono apoko e imat kuwa ondo ape do inape namke rio inako kape manating keda